Hello friends, kotal job ni notification to hastan jobs YouTube channel norojotna lamsago. Friends, tenni ni kotal job ni notification ka High Court of Tripura ni bisingtina kotal notification korka 13 July 2022 o tarigano. Ten notification bisingtei post ni mungka Grade 3 of Tripura Judicial Service o post ni bagaina lajaknai. Tenero jara o post ni bagai apply khlainai. Tenero ni maximum age 35 years nangnai general candidates rok ni bagai. Ten maximum 38 years inke ST, HC candidates rok ni bagai tongna nangnai. Te total 11 vacancies tongnai. Post ni mungka Grade 3 of Tripura Judicial Service. Te scale of pay result nangko norok nainai di. Paring kesang category wise vacancy nainai. Te total 11 vacancy ni bisingo 6 ta post tongnai ST candidates rok ni bagai. Te 4 ta post tongnai HC candidates rok ni bagai. Tai unreserved roni bagai ke ekta tongnai PWD candidates roni bagai be ekta tongnai phai ke sang o post ni bagai naro apply khlain thangpuro application fee nangnai unreserved category roni bagai ke 500 taka nangnai te HC ST PWD candidates roni bagai ke 250 taka nangnai te education qualification nangnai degree in law from a recognized university te naro law teina degree khlaijak tongke te naro o post ni bagai apply khlai manai te o job ni bagai written examination cholanai duita step na tei sikangkang ke preliminary written examination lajaknai 100 marks ni bisingo general categories rok ke 60% mark carry khlai nangnai tei reserve categories rok HC ST PWD candidates rok ke 50% mark carry khlaina final written examination ni bagai select khlaijaknai selection process ke tei jara preliminary written examination final written examination and viva boys qualify khlaijak rok tei o job ni bagai selection khlaijaknai tei naro jara o post ni bagai online application khlaini musukoi tanai rok tei narok ni bagai website ni link rijak tongo o link no ang video ni description ro rinai tei narok ni online application start rongnai 21 July 2022 ni simi 16 July 2022 jora teina online application chalenai tei narok ni preliminary written examination bofron sen lajaknai notification bisingti na deri rinai tei admit card download ni bagai bo notification bisingti sai rinai tei narok ni exam center te time admit card rona mention khlaijak tongnai ni sajak haring kesang Grade 3 of Tripura Judicial Service ni written examination syllabus topic no nalainai tei topic number 1 ongkha English lajaknai 100 marks ni tei ro topic rijak tongo tama topic na tei question khlaijaknai tei narok nainai di video ni description thani tei Bengali lajaknai 100 marks ni tei general knowledge lajaknai 100 marks ni tei law paper 1 lajaknai 100 marks ni topic rijak tongo topic no porainai di kam khina tei law paper 2 lajaknai 100 marks ni tei ro tama topic ni tei question khlaijaknai topic rijak tongo obni lokhe interview lajaknai 100 marks ni to friends norong mankana Tripura High Court ni bisingtina Grade 3 of Tripura Judicial Service post ni bagai je kotal notification o mohai kotal job ni video naina bagai hastene jobs YouTube channel na subscribe khlai support khaidi।